Abayobozi b'ikipe ya PRFC mu rwego rw'ikirenga, ndavuga abayobozi bakuru mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda bareberera inyungu za PRFC, bahamagaye umutoza Abdulrahim Taleb baramubwira batugomba guhindura ibyo urimo cyangwa twagushyira ku rutonde rw'abirukanwa byanze bikunze. Muri PRFC umutoza Abdulrahim Taleb aka kanya ari ku muriro, ari kwishyiga rishyushye. Reka tubiganireho. Mu ikipe y'ingabo z'igihugu iratsinda, ariko abakunzi be bagataha bimyoza bate twabonye umukino dusa n'abareba muri sudire. Byose reka tubiganireho muri aka kanya kuri Tuza TV. Ngo ikaze mukunzi wa Gikundiro, mukunzi wa PRFC, mukunzi w'Amagaju, mukunzi wa Kiyovu, mukunzi wa Gasogi, mukunzi wa Kigali, buri mu sportifu wese ukunda ikipe hano mu Rwanda. Ngwino tuganire. Umupira w'amaguru ntabwo ugira umupaka. Muri PRFC reka dushyireyo itoroshi tuyiganireho. Ese wowe mukunzi wayo ubona gute imitoreze y'umutoza Abdulrahim Taleb mbere yuko n'ubuyobozi bukuru bwihagurukira bukabyifatiramo? Tuganire muri comment, mbahe ikaze maze mumbwire uko mubitekereza. Ibuka gukora kuri subscribe niba ari ubwa mbere tubanye, kandi badusanganywe tera agatebe tuganire. Muri iyi minota nitwa MC John Brian, kandi ndagusaba ko udacikwa n'akantu gato muri video. Ikipe ya PRFC hari byinshi ngo bigomba gukosorwa byanze bikunze. Ni ibiki? Byatewe n'iki? Mbaye ikaze. Nitwa MC John Brian. Abakunzi ba EPR, abakunzi y'ikipe y'ingabo z'igihugu mu mwambaro w'umukara n'umweru ubabera iteka, mbona ro kongera kubaha ikaze no kubifuriza ibihe byiza. Abari mu kazi nimugakore neza, kandi muharanira inyungu n'iterambere ry'abanyu ndetse n'ibyanyu byose bikomeze bijye mbere. Umugisha w'Imana nuhore muri mwe, kandi turabakunda cyane. Ni Tuza TV, amakuru agezweho y'imikino reka tuyakubitire cyane mu ikipe ya PRFC muri iyi minota. Tuyiganireho turebe n'iki kiri kujya mbere muri ikipe yambara umweru n'umukara. Ni ikipe ya PRFC, ikipe imaze gutwara ibikombe 6 bya shampiyona y'u Rwanda byikurikiranya, ndetse umwaka ushize yatwaye ibikombe 3 byose, dore kuretse cya shampiyona yatwaye mu mizo ya nyuma itsinze ikipe zari zihanganye, ariko by'umwihariko ikuye ku mwanya wa mbere Rayon Sport yaguye mu matsa. Wavuga ko yaguye munsi y'urugo ntago yababeshye. Ni ikipe yatwaye igikombe cy'amahoro ndetse n'igikombe cy'ubutware. Birumvikana umwaka washize abakunzi ba PRFC bari mu bicu. Nubwo byari bimeze bityo, ariko ntibyayibujije ko yirukana umugabo witwa Darikonovic wayitozaga, ivuga ko atajyanye n'intego n'intumbero z'ikipe y'ingabo z'igihugu. Bagize batya rero ntibatinda cyane, bikoza hara muri Maroc, bamanukana umugabo witwa Abdulrahim Taleb. Ni umugabo waciye mu kipe atandukanye w'Umwarabu, tuzi cyane mu Barabu nk'abantu b'abanyagitsure kandi bagendera ku mahame yabo. Uyu nguyu Abdulrahim Taleb yaje gutoza APR, ndetse kandi agira uruhare mu kuba agenda ategura byinshi bigenda bigaragara ku kibuga cya PRFC, by'umwihariko mu mikinire. Yazanye na staff ye yose, irimo abatoza mu bya fitness, irimo abantu bose. Mbese APR ni ikipe yuzuye kandi idashidikanywaho. Ubuyobozi bwa PRFC burangajwe imbere uyu munsi na Brigadier General Deo Rusanganwa, nabo bwanyarukiye ku isoko n'igipfurumba cy'amafaranga, bugura abakinnyi batandukanye ku mafaranga atari make, ubundi bubashyira mu ikipe. Baravuga bati ngaha abakinnyi ngaba kandi ba mbere dukeka ko baba beza, babyaza umusaruro abakunzi ba PRFC bishime. Abdulrahim Taleb ati nta kibazo. Bikiri mu ntangiriro, APR yatangiye pre-season, itangiriye yitoza birumvikana, dore ko n'abakinnyi babonetse hakiri kare, ariko itegura inkera y'abahizi. Birangira bacyuye impu zombi. Gucyura impu zombi mu by'umupira cyangwa se mu bahigi barabizi, no gutaha imbokoboko cyangwa se gutaha amaramasa. Muri make mu gikombe bari bateguye cyitwa inkera y'abahizi, amakipe yajemo yose byarangiye agiye yigaragaza, uretse APR yonyine nyiri gutegura yabonye ubusa bw'amanota.
cyari kimwaro. Gusa Abdulrahim Taleb mu cyizere cyinshi yaravuga ngo ntacyo numva bintwaye kuko inkerabahizi ntabwo impangayikishije cyane kuko ibi ngibi nyine ntabwo bibara. Bidateye kabiri ikipe ya PRFC yabonye ubutumire buyijyana muri Sekafa Kagame Cup mu gihugu cya Tanzania. APR yagiyeyo maze abakunzi ba PRFC bavuga bati tugiye kurebera hano Abdulrahim Taleb niba agiye kuzahangana n'amakipe akomeye ku mugabane wa Afurika ariko ahereye ku yo mu karere. Rugikubita amakipe akomeye abatangaje ko atazitabira Sekafa Kagame Cup. Birumvikana kipe nka Young Africans, Simba, ikipe nka Vipers yo muri Uganda ndetse na Azam zose zari zimaze gutangaza ko zitazitabira Sekafa Kagame Cup. Abakunzi ba PRFC n'abanyamupira hano mu Rwanda batapereye babonye umwanya mwiza wo kwitwarira amanota igatwara igikombe nibura igakora amateka nyuma ya Rayon Sport yatwaye igikombe mu 1999 gikuye hanze muri Ethiopia niba ntibeshye. APR yagikura muri Tanzania igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Abakunzi ba APR batangiye kwicinya icyara bati birashoboka noneho reka tureka Abdulrahim Taleb yabikora n'abasore dore ko ntacyo babuze, bahembwa ku gihe bagafata ifunguro riri kuri gahunda kandi n'abadoktori baba nutritioniste beza cyane babahanga muri byo bakarara ahantu heza, umushahara ubageraho ku gihe yewe na prime zabo zibageraho neza. Abatoza barahagije, ikipe na kimwe ibura. Abakunzi ba PRFC bari bafite ibyiringiro ariko APR muri Sekafa Kagame Cup byarangiye itsindiwe muri kimwe cya kabiri. Ikipe muri Sudani itsinda 3-1. Abakunzi ba PRFC barumirwa bati dukubitiwe hareba Tanzania, ubwo reka tugaruke duhangane muri Champions League. Bari babizi neza ko bazahura n'igihanyaswa champion wa Champions League umwaka ushize yitwa Pyramide mu gihugu cya Misiri. Birumvikana APRFC yaraje itangira imyiteguro, abakunzi bayo ntabwo bigeze bayitezukaho, barakomeje bayiga inyuma barayishyigikira koko. Gusa ntibyatinze Pyramide z'i Kigali mu buryo bugaragarira amaso ya buri wese ni Pyramide yagutsinda ikagutsinda 1, 2 na 3 cyangwa ikaba yanabirenza ititengura iwanyu cyangwa uri iwayo. Ni ikipe nyine yubakitse mu buryo bwose. Nawe urabyumva Champions League ntabwo ari agafu kw'imvuga rimwe. Yatsinze APR 1-0. Abakunzi ba APR bavuga bati nanjye ngo 1 ni 2-0 witwa Mayere yari baye Mayere koko. Byari bikomeye cyane i Kigali. Abakunzi ba PRFC bajyaga bavuga bati muzadutsindira iwanyu ariko iwacu kirazira kikaziririzwa. Ndetse APR yahisemo kujyana umukino kuri Kigali Play Stadium nk'ahantu hari tapi igoye ndetse ishyira umukino saa 8 kugira ngo irusheho guca intege Abarabu. Abagabo ntibakanzwe n'ibyo. Ubwo byose birangiye APR isijyana nabo hari ku itariki ya mbere z'ukwa 10 bahise bajya mu Misiri maze bakubitwaye ibitego bingahe 3-0 niba ntibeshye. Ndumva igitero cyarabaye 5-0 APR muri Champions League ivamo gutyo. Abakunzi ba APR n'abanyamupira batesi ikipe kwikomeza guhura n'ibikipe by'ihanyaswa nta kuntu yatekereza uburyo ki yagigira gutya igahura n'ama equipe wenda yo mu cyiciro nk'icyayo izatwaye champion y'u Rwanda. Hari nabifuza ko umwaka utahita azagitwara ariko se APR yakwemera kuba nta gikombe? Mumbwire muri comment. Ibi byose nk'aho bidahagije ariko ubuyobozi bwawe ntabwo buryamye. Yaritangira shampiyona itsinda ikipe ya Gicumbi bigoye ndetse n'umukino heruka gukina na Mukura n'ubura cyasakurisha benshi. Ibyo byose ubuyobozi umaze kubibona, ubuyobozi bukuru ndetse kuri chairman Deo Rusanganwa Brigadier General ubwo ndavuga CDS n'abandi basanye inshingano mu cyubahiro cyabo babwiye umutoza Abdulrahim Taleb bati ibyo urimo ntabwo turi kubyumva neza. Urimo uragenda utoza ibintu bidasomeka bidasobanutse yewe no gusimbuza ukabikora utinze cyangwa ukererewe ukanabikora mu buryo bw'ibinyurane. Bati natwe tureba umupira kandi turawukurikirana, niba ikipe nta kibuze urabuzwe n'iki ngo duhe umusaruro. Abdulrahim Taleb yamaze gushyirwa ku gitutu n'ubuyobozi bwa PRFC bati kora ibishoboka byose kugira ibyo uhindura kuko nk'ubu APR izacyana Kiyovu Sport ndetse ihita mu karere ka Rubavu ku itariki ya mbere azaba ari ku 6. Icyo gihe ariko izabajyanye na Rayon Sport ubundi zigaruka ziva Rubavu zizagurira muri Stade Amahoro i Remera mu mukino wa Classico. Mana nyagasani, ibi ntabwo byoroshye. Abdulrahim Taleb arabigenza ate ko Mamadusi ataragaruka na Dauda Yusufu bose bahagaritswe?
ndetse Kiwanuka we Sheikh Djibril Watara yamaze gutangira imyitozo yoroheje. Reka tuze gukurikira ibindi biza gukurikiraho, ariko abakunzi ba APR nayo mwamenya.